tā waka, ngā mana ngā tapu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rauti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei Taura, ki runga ki e nei Tauira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei Pūkenga, ki runga ki e nei Wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei Tauira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o e nei ihu, o e nei Tauira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke, whāno whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, tāi ki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kua riro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmutu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou kā eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, I e kei rātou ki tēnei taumata I te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu I te rānei, ko te kōrero tēnei kia koutou, ko te kupu tēnei kia koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe I tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei pāinga mōu, hei pāinga mō tō whānau, hei pāinga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki. Kei whia te komako, ki mai ki ahaue. He aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua I te rangi. Te whakapono, tumanako, me te aroha ai. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai, nau mai, haere mai. My name is Hone Haunui Rāpana, and I'll be your host this afternoon for Te Wānanga o Aotearoa graduations for Tāmaki Makaurau 2020-2021. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating Tauira's success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, Tauira, and families. Today is the third of 14 graduations that will be held online. And in this session, we celebrate the success of Tauira that are graduating with their tohu for He Puāwai, Certificate in Adult and Tertiary Teaching, Level 5. Before we commence with presentations, we'll cross over to Morehu McDonald Aukaha Ako to address our graduating Tauira, whānau, and viewers. Toia tainui tā poti ki te moana māua e tō māku e tō mate whakatau e tō. E taro e nuku, he taro e rangi puhi e tahi e. Nau mai e tāne kakau tāua e tāua piko piko e whitiki a mā taki taki ne e te tini e te mano e. Nā kuko e tiki atu ki te wāne a tāne, miro e tāne, kōkō tāne. Tūru haere ana te wai te hiko o marawa nuku e pato mai ana te kōmiri hau nā ronga wai hihi o wai haha te urunga tēnā tainui. Ura tērā, wewero tērā. Nā tāngata whakaririka, mamau ki te taura ki a tū matatoro atu taku tū matatoro ihu o waka e. Tūruki paneke. Harame te toki, haumi e hui e taeki e. Ko te pū, ko te kauru, kei te hehe, kei te kōrongo mātāne. Tūramarama nuku, tūramarama rangi te rangi e tūnei te pape tokoto nei. Ko nā tauiro nā wānanga whakamau ki te ingoa tapu o io e te wānanga, whano, haramai te toki, haumi e hui e taeki e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, nā māta waka, nā whanaunga o te moana nui a kiwa, nā whānau katoa, e noho mai nei, I roto a te whare wānanga o Aotearoa, kei te ihutaki wā, nā tauira, nā akonga, haramai. Haramai ki tēnei rā whakahirehira mo te puawaitanga o koutou. Haramai,
I rara te taumata kōrero ko te wehiki te atu o te tīmatatanga o te whakaaro nui. Me waka hōnore tia tō tātou nei kingi tu hei te apō te tau te wherawhera te tua whitu. E noho ana i e ronga te ahuarewa tapu ona mātu ona tupuna me ona whare ari ki katoa ride hau pai māride. E mihi ana ki te hau kainga i roto tēnei rohe o tātou te hau māngare. Ara ko te akitai tēnā, ko te wai ohua, ko te kawerau maki, ko te Ngāti Whātua o rākau tēnā. Ara mai, ki tēnei rohe o mātou, ia mātou nei tiakitanga, i te pupuritanga o te whenua tapu nei, kia whakatū mai tō tātou nei whare mātauranga kei te rohe nei o te haumāngare. O reira, ka mihi atu ki ngā wāhi tapu ro te tēnei rohe, ara ko nā rai, ko nā tapu wai me te rai o mātāoho, tainu atu ki te pūkake tapu o pautū keka, ka mihi atu ki ngā maunga whakahi ro te tēnei rohe, ko te arapu ehu tērā, whakawhiti atu ki maunga whau, tainu atu ki maunga kia, huri te titiro ki te moana rere te tonu ana, ara ko te mānuku tēnā o hotu ro. O reira, haramai. No reira, e ngā rangatira, nau mai ki tēnei rā whakahira i te Puāwaitanga. Mauria mai nā mate e rongi a koutou, nā koutou e tangi, nā tātou e tangi. No reira, rātou, kare te ware rātou noho mai nei o koutou taha. No reira, ka huri ki a koutou katoa ko tai ki tō rā whakahira nei, i te whiwhingi atu e te tohu mātauranga. Ko ea koutou nei, ko tai atu koutou, ki te tihi o te rangi, aha ko te aha, aha ko te mate uruta, ko tai mai, ara, ko eke panuku, eke tangaro koutou, ko eke no koutou katoa a ka tika. O reira ka tai atu koutou ki te whakarangatira mai a tātou nei mātua pono o te wānanga o Aotearoa. He takapau mātauranga, he whānau huarewa kia angi tū nā Tauira. Pēnei o koutou rā tauiratanga i a mātou nā rangatira mō tēnei rangi mō a pōpō hoki. No reira, nau mai, whakatau mai i a koutou nei rā whakahira nei mo te Puāwaitanga. No reira, kare ware te katika ki a rātou, te hunga wairoko, meni atu ki te pō. Rātou anō ki a rātou, ka piti hono tātai hono te hunga mate ki te hunga mate. Tātou te hunga ora huri no tēnā koutou, tēnā hui mai tātou katoa. Marino
Ngā mihi mōrehu. Thank you for an inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice, or educational journey. Ngā mihi. I'd now like to cross over to Vanessa He Puāwai, Member of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for graduating tauira of He Puāwai Certificate in Adult and Tertiary Teaching Level 5. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa I te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou I ngā maunga whakahi, I ngā awa whakatere tanewha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our Tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa He Puāwai, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa He Puāwai, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we will cross over to Jana Few to call on graduating tauira of He Puāwai Certificate in Adult and Tertiary Teaching Level 5 to be awarded with their tohu. Alicia Karamea Tomonu. Amrita Kunwa. Amy Susan Johnson. Arvind Prakash. Bernadette Wikitoria Rakina. Benita Nirang Desai. Binky Solano Loretta. Cara Teresa Sifuiva.
Carleen Marie Tuipolotu. Caroline Elizabeth Ifaraimo. Deborah Leanne Godsmack. Desiree Carolina Horpata. Erna Edie. Fabio Loredo Morato. Faimata Piazzo. Fuamaila Sau. Ginasha Devi Ram. Haven Te Hingarangi Tipine Hinare Heke. Huiariki China Lee Ratana. Jadina Kerry McDonald. Jesse Lee Shields. Jolene Fafitai Miracle. Jordan Marie Bassett. Kamish Kiran Chand. Catherine Jane Harvey. Christelle Taylor. Kylie Marie Bamia. Lara Colleen Reynolds. Mercy Ampomwa Dwamena. Michelle Ngaro Emily Taylor. Moiroa Masters. Utonga Titafana Valivaka. Paul Are Hangai. Pek Hong Gun. Pretty Cool. Ruben Cruz Epia. Robert William Wilson. Ruta Fiangainga Tumia. Somlef Bontira. Sun Hye Kim. Tiahomai Manihira Tiaki Hinare Heke. Vaine no Oroa Tamarua. Virginia Memory Martina Tamara Happy. Zishan Ahmed. That concludes our presentation for He Puāwai, Certificate in Adult and Tertiary Education Level 5.
Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on their achievement and wish them the best in their endeavours. Thank you for joining us today. Mā te wā, tēnā koutou, pai marire kia tātou katoa. Tuku a te kupu kia hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini a rua ki te paumua, whitiki nāne te rā, ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā, e whiti nei kui, whiti ora e. Tūturu, whakamaua kia tīna, hui e, tae ki e.